Pozdrav, lijep pozdrav dragi moji, dobrodošli u moju domaću kuhinju. Evo, danas ćemo pripremiti jedan pravo fini hljeb domaći, dva fina hljeba koji baš su mekani, fini. Evo, danas sam odlučila baš jedan fini još na drugi način hljeb da zamijesim, da spremim, da skuham. Evo, za ovu pripremu hljeba potrebno je 1 kg brašna, 1 kašika evo ovako soli, po želji soli i da bude preslan i ništa. Izmrviti ovako ovaj kvas, jednu kocku, izmrviti, tako, i to ćemo sad sve izmiješati sa brašnom. Ovdje imamo do 400 ml vode. Kako ćemo zamjesiti taj hljeb? Mlaki. Pa sad po želji, ako mi ostane vode, ne moram ni znati baš u mjeru, ali uglavnom da ne bude ni tvrdo, ni ništa. Ovdje imam malo za posle, ako nam treba uspali malo brašna. Evo vidite, baš fino. Dobro ga zamjesite. Tako, da baš nema ništa, ovako ćemo sad ostaviti. Malo ćemo posuti malo brašna. I tako pokriti sa levetom i da ona fino nadođe. A sad jedno 15-20 minuta. Ovako, čisto. Na je krpu na toplom da brže nadođe i sve. Evo vidite. Evo sad nadošao mi je ovaj baš moj hljeb. Evo ovdje imamo malo brašna isto, pa ćemo malo pobrašnjaviti na stolu. Ovdje. Tako. Tako.
Baš mi je fino nadošlo. Tako. Evo, baš je fino mekano tijesto, vidite. Baš je ko... Vidite. I sad fino na 2 dijela. Tako. I ovako namladiti. Sve na ovako. Tako i drugi. Sada ovdje ćemo ovu tepsiju, malo ću mi ovako rastaniti. Ovdje sam površala na tepsiju i sve kao onaj tako. Tako malo i rastanjiti. Sad ću fino pokriti ovo brašno. Evo vidite, ovo je moj hljebčića, ovo je 2. Evo ovako. Sad imam ovdje jedno jaje i jedna kašika kisele povlake. Vi možete i slatke ako želite. I ovdje imam miješanog sjemenki. A sad ćemo prvo ovako ovim tupim nožem okrenuti tupi nož i ovako. I peći, premazat ćemo ga ovim tako. Pravo dobro da se vidi ovako. Tako. Sad ćemo fino ovo izmutiti sa jajetom. Dobro ga izmutiti, da bude nam baš fin kruh, ono, bude nam fina kora i sve, porumeni lijepo. Evo, pogledajte. Jedna fina mekana kruščića, ljepčića. I ostaviti ovako da nadođe. Malo jedno isto baš da pravo fino budu kruščići. Imate jedan set, vi ako hoćete 600 g brašna, ovdje je kilogram brašna, znači pola. Vi ako ćete jedan kruščić ovako, morate 600 g. A morate ovako jedan isto. A ja sam imala 2 ista. Onako otprilike nisu baš ista, ali jesu. Sad. Uglavnom da su fini, mehki. Ovako bude baš koražovi.
Znači za 30 minuta oni su gotovi. Za 20. Dok ono nadođe, dok napravimo, ne moramo ništa reći, ono da spremimo. Uglavnom ja bolje da uvijek kažeš 30 minuta, 15 minuta opet se napravi. Dok se, I malo ovi sjemenki ili susamo. I na 200 stepeni peći oko 1-15 minuta. Samo da porumene, da dobiju onu finu boju. I vidite da li je pristojno, da nije da ono bude baš mekahan. I poslužiti vruć, fin hljeb. Evo, gledajte. Baš fini, fantastični hljeb. I sad idemo da ovako sad stavimo da se peče. Evo vidite, moji domaći hljebovi. Baš su fini i mehki. Evo, baš domaći moji. Baš, evo, morate baš fino da pogledate. Fini, mehki. Evo, baš, kažem, evo, baš su mi vreli, fini, friški. Evo, mekani. I tako, ako mi se nešto dopada, sviđa. Evo, baš fini, 2 hljeba. Domaća. Evo, ako vam se nešto dopada, sviđa, vi se ovako napravite, baš, evo, morate pogledat moj hljeb. Pravo je fino porumenio, fino dobio boju, ako malo je ovako, baš, uglavnom da su oni fini, mekani, evo sve miriše, morate se baš tako fine hljebčiće da napravite. Evo, baš ovako, evo. Samo su sad malo vreli, i zato što su friški i tako. Evo. I baš to kažu, evo ako mi se nešto dopada, sviđa, vi ovako se napravite. Znači ide 1 kg brašna, 1 kašika soli, izmoliti kvasac 1 i to izmiješati sa brašnom. I do 300-400 ml vode, to da ne bude ni tvrdo, ni ono, baš da bude tijesto i tako eto, ostavite nadođe, podijeliti na mladiti na 2 dijela i premazati, rastanjiti, to je za jedno stvarno 30 minuta, ništa više, da sve bude gotovo. I čao, imate ispod video, napisat ću vam još i tačno recept, a vi morate se manje, morate oko 600 kg brašna, ili grama, ili tako mislim, grama brašna, a vi morate 1 kg, ili tako. Pogledajte, baš je fin, moj hljeb, fantastičan je, Evo vidite, on je baš fin mekahan, fin ko duša, što kažu, baš je ko užva. Neće se nikoga poslije za djeci, za familiju. Evo, baš moj hljeb. Baš i ovaj, evo, isto. Eto. Baš fin. I čao.